Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndi Prophet Mukiristu Richard ugarutse mu isengesho ry'umunsi. Ibyuma byabaye nkaho bidukorogaho gatoya, ariko turashimira Imana yuko itwemereye kongera kuba muri uyu mwanya. Ndabakiriye rero mwese mvuga ngo Uwiteka abampera umugisha, Uwiteka abagirire neza. Karibu cyane aho muherereye hose ku isi yose, abari hano muri Afurika, abari hirya no hino. Navuga ngo Uwiteka nyir'icyubahiro abaho umugisha kandi abagirire neza. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya kuba Imana itwemereye kongera gufata iyi mikoro. Navuga ngo Uwiteka abaho umugisha mwinshi, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abahire aho muherereye hose. Karibu cyane inshuti yanjye. Twagize ikibazo ibyuma bisa nkaho bidukoroga, ariko uyu mwanya turashimira Imana yuko yongeye kutwemerera tukaba tugeze muri uyu mwanya. Navuga ngo Imana ikumpera umugisha, Imana ikugire neza. Ndakwakiriwe hano mu gihugu cya Uganda, ndakwakiriye wewe uri mu Rwanda, wowe uri muri East Africa, wowe uri mu Burundi, wowe uri muri Afurika yose. Karibu, Imana ikumpera umugisha kandi ikugire neza. Abantu bari mu bihugu bya kure, ibihugu bya Canada, Amerika, hirya no hino, navuga ngo karibu cyane, Uwiteka abaho umugisha mwinshi. Ndanezerewe cyane rwose kubw'uyu mwanya. Reka mbere yuko dutangira nse nkaho ntumira abantu bake cyangwa se benshi baze tubane. Uwiteka akumpera umugisha. Uyu ni umugoroba udasanzwe, twise umugoroba wo guhumanurwa. Twise umugoroba wo guhumanurwa. Iki ni cya kiganiro isengesho ry'umunsi. Mwari mutegereje muri benshi, ariko bisa nkaho ibyuma byatugoye, ariko turashimira Imana ko ubu byemeye kandi bikunze. Ndizera ko amasawundi n'ibindi byose bimeze neza. Uraza kongeraho imbaraga kuri karite kugira ngo bize kuza kugenda neza, n'abadukurikiye baze kuza kubibona bimeze neza. Navuga ngo rero Imana ibaho umugisha mwinshi. Turabakiriye abantu bari badutegereje, turabakiriye abantu bari hirya no hino. Tuvuga ngo Uwiteka abaho umugisha mwinshi. Mu gihe ndimo ndatumira abantu, nawe urashobora kuba watumira babiri cyangwa bangahe, ugafata iyo stati yawe ugatumira abantu bagera nko muri babiri cyangwa se batatu. Uwiteka yaguha umugisha mwinshi kandi Uwiteka yakugirira neza. Karibu cyane rero inshuti z'umusaraba, nimuze tubane, nimuze tubane muri uyu mwanya udasanzwe, uyu mwanya mwiza Imana itwemereye. Abantu bari hirya no hino, navuga ngo muze dusengane. Uwiteka yiteguye gukora ibikomeye uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko nta kinanira Imana mu gihe cyategetswe. Uwiteka rero abaho umugisha mwinshi, Uwiteka abagirire neza. Abo ku buhinga bw'ibyuma mugerageze rwose mudufashe kugira ngo karite igaragare, yongerwemo imbaraga, yongerwemo ubushobozi, kugira ngo abadukurikiye babashe kuba barimo barayikurikirana neza. Biraza kuza kudufasha cyane. Uwiteka rero abaho umugisha, akugire neza. Ndakwakiriye, ndimo ndababona muza, mukomeze muze dusengane. Ndabahaye ikaze mwese. Mvuga ngo Imana yo mu ijuru yiteguye gukora ibikomeye, Imana yo mu ijuru yiteguye kugira neza. Oh, haleluya, haleluya. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza. Reka tube turirimbana aka karirimbo
kavuga ngo yangiriye neza, yangiriye neza, yampaye agaciro, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza. Ndimo ndashaka kugira ngo dutangirane abantu bamaze kugeraho, nukuri kose ndabakiriye mvuge ngo Imana ibamere umugisha, Imana ibahezagire, Imana ibakorera ibikomeye, Imana yiheshe icyubahiro ku buzima bwanyu, Imana ica inzira aho zitari, kuko niyo ica inzira bigakunda, niyo ikora ibikomeye, niyo ikora ibihambaye, niyo ijya ivuguruza imigambi y'abadayimoni. Ndakwakiriye wowe ndimo ndabona ku murongo muri bo muraza, n'abandi mukomeze muze, n'abandi mukomeze muze. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakorera ibikomeye. Urashobora nawe gutumira abandi nka babiri, urashobora kubatumira bakaza tukabana kuri uyu murongo. Karibu cyane ndimo ndabona muri bo muraza, karibu cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Wowe wamaze kugeraho, navuga ngo umugisha w'Imana ukubeho, umugisha w'Imana ukubeho. Karibu cyane, mujye muri komanteri mutwifurize umugisha, muvuge muti karibu, mujye mu kwandika muvuge muti karibu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ayiwe, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakorera ibikomeye, Imana yiheshe icyubahiro. Ibyuma byadutengushye gatoya, ariko ndimo ndabona bisa nkaho bikunze. Ubwo rero Satani ararwana, ariko kunesha no kw'Imana. Uwiteka Imana rero abaho umugisha mwinshi, Uwiteka abagirire neza. Mwe mutararyama, karibu muze dusenga n'Imana, muze tubane muri uyu mwanya, kuko Uwiteka Imana yiteguye gukora ibikomeye, Uwiteka Imana yiteguye gukora ibihambaye, yiteguye guhindura amazina y'abantu, yiteguye kugukura aho ngaho akagira ahandi akugeza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero mu kanya tugiye kwinjira mu mbaraga zidasanzwe, tugiye kwinjira mu muriro udasanzwe, tugiye kwinjira mu bushobozi burenze. Ndimo ndabwira abantu ngo karibu karibu karibu, muze tubane muri uyu mwanya wo kwegera Imana, muze tubane muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Kuko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Iyo Imana ivuze biraba, yategeka bigakomera. Niyo irindi ijambo ryayo rikazasohora ridatesherwa agaciro n'umwana w'umuntu. Karibu cyane inshuti z'umusaraba, nimuze dusenga. Ndimo ndabona aha kuri komanteri mukomeze muvuge muti karibu karibu. Nukuri Imana ibahe umugisha mwinshi, mumpe karibu rwose, mumpe karibu. Ndababona kuri komanteri mumbwira muti karibu Murungi Solange, amena, nta kinanira Imana. Karisa Wilson ndakubona, Imana iguhe umugisha. Titwaje mu izina rya Yesu. Beni Pobgo Shalom, Imana ikumpera umugisha. Nderigateka karibu, ndakwakiriye. Esther karibu karibu, urakoze, Imana iguhe umugisha cyane. Eric nta kiruta Imana, karibu Pastor, ndakwakiriye nanjye. Karibu mukomeze mumbwire muti karibu, mushyireho utuntu tw'utumenyetso, tube kumwe muri aya materaniro. Turakiriye rero abantu bo hirya no hino ku isi, muri kumwe mudutegereje. Ndabizi ko byabaye nkaho bigorana, ariko turashimira Imana kuba uyu mwanya Imana itwemereye kuba muri uyu mwanya. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru, kuko ni Imana yuzuye imbaraga, ni Imana yuzuye ubuntu, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa. Navuga ngo karibu cyane, karibu cyane. Ndacyabategereje muze kugira ngo dusengane Imana. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Nsengera ubuzima bwawe, nsengera n'abantu bagiye gukurikirana iri jambo. Uwiteka nyiri cyubahiro, Mana ishobora byose kandi Imana ikomeye, Mana ihambaye, Mana y'ukuri,
Mana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana irinda ijambo ryayo, Imana ihindura ibihe, Imana yo kwiringirwa. Nongeye gushima izina ryawe, ndaguciriye bugufi nyakubahwa Imana. Zamujwi nawe dutangire gusengana. Ndakwinginze kugira ngo mve gusenga no kwinginga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengeye uyu muntu ugiye kumvira ijambo, reka rigiraho rimukuye naho rimugejeje. Imirimo n'ibitangaza bize gukoreka muri iri jambo, uze kugaragaza ukuboko kwawe, ugaragaza ubushobozi bwawe, uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kukiri, kandi ni nakuzokwamaho ibihe byose. Ndagushimiye mwami wanjye ko wumvishe gusenga no kwinginga kwanje, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amina. Mana iguhe umugisha. Rosette Nyandwi, karibu cyane, Mana ikugire neza. Hagayi Iron, Prophet, Imana ikumpera umugisha. Yesu arashoboye. Rushigwa, sinzi icyo ushatse kuvuga aho ngaho, ariko Imana iguhe umugisha. Ndimo ndabakurikirana, navuga ngo Imana ikugire neza. Hari abantu bari bavuye ku murongo, bari bagiye gutumira, bari bagiye kubwira inshuti zabo, mubabwire muti Prophet yatanguye, hanyuma twinjirane mu mbaraga zidasanzwe. Uyu munsi ni fire, uyu munsi hari ibihe biri buhinduke. Twawise umugoroba wo guhumanuka, umugoroba wo guhumanuka. Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi Uwiteka ashyirwe hejuru. Umugoroba wo guhumanuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umugoroba wo guhumanuka. Imana yo mu ijuru irabishoboye, kandi Imana yo mu ijuru nta kintu na kimwe kiyinanira. Ndabona ku murongo murimo muraza, muze rwose dusengane. Urashobora kuba wafata iyo stati ukayishyira nako iyo link ukayishyira kuri stati yawe. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Ndashobora gutangira n'abantu nka 2 cyangwa 3 kuri telefone, mushobora kudutelefona mugahamagara mukavuga muti Prophet karibu karibu. Nabonye mubyandika, ariko ndashaka n'abantu bahamagara. Hariho umuntu wigeze kumbaza ngo ese bahamagara bate? Bahamagara bate? Iyo ushatse guhamagara uva kuri YouTube ukajya kuri WhatsApp bisanzwe, ugahamagaza WhatsApp. Uva kuri YouTube, ntabwo uhamagara ukiri kuri YouTube, ugahamagaza WhatsApp bisanzwe, hanyuma tukakwakira. Imana iguhe umugisha. Ndakeneye kwakira abantu nka 2 cyangwa 3 baze tubane bambwire bati Prophet turatanguranye. Imana ikumpera umugisha. 2 cyangwa 3 mu telefone, hanyuma uvuga uti turatanguranye, kandi Imana iraguha umugisha mwinshi. Imana ikugirire neza. Mu telefone, kuri telefone ndashaka gutangira ari uko mbona mwahamagaye. Urashobora guhamagara ukavuga uti Prophet turatanguranye. Eliane, karibu cyane, twari twakubuze. Eliane, kuki wakererewe? Eliane, shalom 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 shalom, mukozi w'Imana, turabakunda cyane. Kaze Beria, karibu Beria. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Halo. Shalom shalom. Shalom, ni Kalisa Wilson. Yes. Nishimiye gutangira namwe Prophet. Karibu cyane, turakwakira. Imana iguhe umugisha. Bana dana umugisha. Mwakoze. Sawa sawa, urakoze. Ndashaka kwakira n'abandi, ndimo ndabona nundi ku murongo nawe. Shalom. Yes. Turatanguranye turi kubakurikirana. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Uyu mugoroba mubiri buze gutabara nawe uze kuba ku mwanya wa mbere. Amen amen. Witwa nde, uri he? Ni Rosette, ndi muri USA. Karibu cyane, reka twitabe nundi. Karibu muri bande, muri amaja he? Ni Febroni, nishimiye gutangirana namwe. Yego Febroni. Imana iguhe umugisha ikugirire neza, uze kuba uwa mbere mu gitangaza. Mwakoze. Amin. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom shalom. Amin. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom shalom. Alo. Uyu nguyu yashyizeho na televiziyo. Yego. Ndashaka kugira ngo nimugoroba hari ikintu twakoze, hari ijambo twagiye twandika tuvuga ngo ndavayo.
iri jambo ryagize umumaro ukomeye, ryakoze ibitangaza bidasanzwe, ryagize umumaro ku bantu benshi. Ndashaka kugira ngo twongere dufatanye guhanura, ndashaka ko twongera tugafatanya guhanura mu izina rya Yesu. Uyu munsi uvuge ngo mbaye uwa mbere mu gitangaza, ubivuge ubyature, uvuge uti mbaye uwa mbere ku gitangaza. Byandike, abamamagara mu mamagare, uvuge uti mbaye uwa mbere ku gitangaza mu izina rya Yesu. Ni ukuri kw'Imana barahiye, ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Uyu mugoroba cyangwa se iri joro hari igitangaza kiri buze kuba ku buzima bwawe, hari igitangaza kiri bukubeho. Andika uvuge uti mbaye uwa mbere ku gitangaza. Ndashaka abantu bafite kwizera, uvuge uti mbaye uwa mbere ku gitangaza, kuko Imana ishoboye byose kandi irahambaye, ifite imbaraga nyinshi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Mwitwa bande, muri hehe? Hello. Ni Beriya wasuhuza. Yego Beriya, turakwakiriye. Amina. Vuga ngo mbaye uwa mbere ku gitangaza. Mbaye uwa mbere ku gitangaza. Imana iguha umugisha. Umuriro, ndakubwije ukuri, uyu munsi umuriro urakude uteye ubwoba. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. N'abandi marashobora kuba mwahamagara mukavuga muti mbaye uwa mbere ku gitangaza. Abandi ndimo ndabona mbyandika. Bere haleluya, Yesu ashimwe. Eliana amina amina. Jerome mu Rwanashyaka amina. Dafroza nahayo mbaye uwa mbere ku gitangaza. Andika muri commentaire uvuga uti mbaye uwa mbere ku gitangaza. Shalom, shalom. Yego twiriwe turashima Imana. Mwiriwe mute mwebwe? Ukikubeho iri joro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Uwiteka araza kugukorera ikintu kidasanzwe, uraza kukibonesha amaso yawe. Amen. Sawa sawa sawa. Imana ibaho umugisha. Murungi Solange mbaye uwa mbere ku gitangaza. Kalisa Wilson mbaye uwa mbere ku gitangaza. Twa mbere mu gitangaza. Esther mbaye uwa mbere ku gitangaza. Eric Ntakirutimana mbaye uwa mbere ku gitangaza. Ndimo ndababona. Imana ibaho umugisha mwinshi. Murungi Solange mbaye uwa mbere ku gitangaza. Rosette Nyandwi mbaye uwa mbere ku gitangaza. Imana iguha umugisha. Iyo nimero komeza yandika muri commentaire, bayibone bayihamagareho. Uwiteka abaho umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Ndumva nuzuye imbaraga zidasanzwe, ndumva nuzuye ubushobozi budasanzwe. Hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba ku buzima bwawe, hari imbaraga zidasanzwe ugiye kwakira, hari ubushobozi budasanzwe ugiye kwakira. Uwiteka akumpera umugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Oh, haleluya, haleluya. Hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe, hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Twawise ngo ni umugoroba wo guhumanuka. Mineko alibeneya, ni umugoroba wo guhumanuka. Febroni mbaye uwa mbere ku gitangaza. Bikubeho nk'uko byatuye, bikubeho nk'uko byatuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwiriza afatanye n'ubwirizwa. Uwiteka abagirire neza. Ndabapepe mbabwira ngo Uwiteka ari kumwe natwe. Uwiteka yiteguye gukora ibikomeye. Mutegure nimugoroba. Hari ikintu cyabayeho, hariho umuntu wanyibukije yambwiye ngo batubwiye kuri buze gusengera amazi ntiwayasengera. Ndibuze gusengera amavuta sinabisengera. Mujye mubona igihe ndimo ndatangira gusezera, mujye munyibutsa, kuko mu mutwe kubera ko nyine turi abantu biba bisa nkaho byagoranye. Nisengero twisengo nisengesho ry'umunsi. Mbabarira ufate Bibiliya yawe, wowe ufite Bibiliya, mbabarira witegure wumva amagambo tugiye gusoma. Wumva amagambo tugiye gusoma ubundi ninjire mu muriro w'Imana, ninjire muri fire. Hari amagambo tugiye gusoma dusanga muri Samweli wa 2 ibice byaho 2 umurongo waho wa 19 kugera ku wa 24. Tugiye gusoma Samweli wa 2 ibice byaho
2 umurongo waho wa 19 ndetse n'umurongo kugera ku murongo wa 24. Turasoma mu izina rya Yesu. Umva ukuntu havuga, cyangwa reka mbarindire mubanze mugereyo, abandi kamwandike. Tugiye, umuriro w'Imana ugiye kwaka. Mana yanjye we, ngiyo mirindi ni yande, imirindi yo gutabarwa. Iyo mirindi ni yande, imirindi yo gutabarwa. Yaragutabaye, Yesu niwe mutabazi. Ukabona rero, ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, uririmbe ya ndirimbo tabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndabona mwese mwamaze kuhagera. Samweli wa 2, yego nerigateka, ndabona uri tayari. Samweli wa 2 ibice byaho 2 umurongo waho wa 19 kwa 20. Haravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo ari heza nkuko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya aho isoko y'amazi iri, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yari yarabivuze. Mana, ijambo ryawe ntabwo narisengera, ndasengeye imitima y'abaryumvishe. Reka iri jambo rigira umumaro, reka ibitangaza n'ibimenyetso bikurikirira ijambo, abantu babona ukuboko kwawe gukomeye, babona imbaraga zawe zo ku rwego rwo hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje. Amina, amina, amina. Uwiteka abaha umugisha. What is happen? Uwiteka abagirire neza. Sinzi network ikibazo ifite, muradufasha? Okay. Uwiteka abaha umugisha mwinshi, kandi Uwiteka abagirire neza. Ndumva nejejwe n'Imana muri uyu mutima. Ndumva nejejwe n'Imana uyu mugoroba. Ndumva niteguye kugarukana ibyawe Satani yatwaye. Ndumva niteguye kugarukana ibyawe Satani yakunyaze, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka ni umunyembaraga. Uwiteka ashobora byose. Ndakumva Mana, ndakumva uvugana nanjye. Ndakumva uvugana nanjye nyiri cyubahiro. Ndakumva uvugana nanjye. Ndakumva uvugana nanjye. Karibu, karibu mwuka wera. Ndaguhaye ikaze uyu mugoroba. Ndaguhaye ikaze ku bantu bari muri Australia. Ndaguhaye ikaze ku bantu bari muri Belgique. Ndaguhaye ikaze ku bari muri Amerika. Ndaguhaye ikaze ku bari muri Canada. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaguhaye ikaze nyiri cyubahiro. Ndaguhaye ikaze ku badukurikiye aka kanya. Ndaguhaye ikaze ku bari buze kudukurikira hanyuma, mu izina rya Yesu, kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza, ukore ibihambaye ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko uri Imana ibishoboye, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana yuzuye imbaraga nyinshi n'ubushobozi. Ugenderere buri muntu wese, umugirire neza, ugirire neza ushaka kugirira neza, utabare ushaka gutabara, kuko uri Imana ishoboye, kuko uri Imana ihambaye, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana idasubizwa inyuma. Icyubahiro kikugarukire Mwami. Nari ndimo ndavuga ku kintu cyitwa guhumana. Uwiteka uyu mugoroba ni umugoroba ateguye wo guhumanura ubuzima bwawe. Ni umugoroba wo guhumanuka. Ni ijambo dusomye ngo abanyagisagara babwira Elisa, baramubwira bati, reba uyu mudugudu urasa neza, ariko amazi yaho, aya mazi yaho ajya aba umururazi, ajya arura. Iyo inka ziyanyoye cyangwa se tukayuhiza ahantu, ibintu dukoze byose birarumba. Nuko Elisa ngo arababwira ngo nimugende
mufate umunyu ndetse n'amazi munzanire. Elisa aragenda ngo agera ku isoko. Amaze kugera ku isoko ngo ashyira muri ya soko y'amazi, ngo kuva ubwo munsi amazi arahumanuka. Amaze guhumanuka ngo ntiyongera kurumvya, ntiyongera no kugira ibyo yica. Uwiteka ahabwa icubero kandi Uwiteka ashyirwe hejuru. Ejo bundi ndimo ndakurikirana inkuru, hari umugabo wari urimo uravuga ibintu bikomeye. Yararimo aravuga ngo iriya nkuru ya Seduraka na Meshake na Bedunego igihe ngo babataga mu itanura ry'umuriro, yararimo arabihuza n'igihe kizaza, yararimo arabihuza no ku mperuka y'isi, arimo aravuga uko bizaba bimeze. Naratangaye cyane igihe ba Seduraka na Meshake na Bedunego ngo bari barimo barabahata, babatera ubwoba, bababwira ngo nimutaramya iki gishushanyo muzatwikwa cyangwa se muzagwa mu muriro. Nimutabigenza mutya itanura bararyenyegeza, baragerageza ibishoboka byose barabikora, ariko ngo barakomeza barahagarara bo baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza ntabwo tuzapfukamira kino gishushanyo. Kubatoteza yabihuje n'iki gihe turimo. Abantu barimo baratotezwa, abantu barimo barakubitwa, abantu barimo barahura n'ubuzima bubi, abantu barimo barahura n'ubukene, abantu barimo barahura n'ibibazo n'indwara. Hari ibintu birimo biratoteza abantu. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, uko byagenda kose, aho byaca hose, ndakubwiye ngo ntuzigere upfukamira imana z'abanyamahanga, ntuzigere upfukamira imana igishushanyo kibajwe. Nta yindi mana yo gupfukamirwa usibye Uwiteka Imana yo mu ijuru, usibye Uwiteka Imana yo mu ijuru. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ubundi ikintu cyitwa guhumana, internet ivuyeho, ikintu cyitwa guhumana ni ikintu cyo ku rwego rwo hejuru. Ni ikintu guhumana. Reka mvuge ku kintu cyitwa guhumana. Zamura ibiganza gutya, zamura amaboko uvuge ngo ndahumanuka uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ubundi guhumana ni ikintu kibi cyane. Guhumana ni ijambo riva ku guhuma amaso, ntugire ibyo ubona. Nshuti yanjye, icyo nshaka kugira nkubwire, niba hariho ubumuga bubi bubaho, busumbije ubundi bumuga bwose, ni ubumuga bwo kutabona. Ubumuga bwo kutabona burya ni bubi gusumba ubwo gucika amaguru, ni bubi gusumba ubwo gucika amaboko, ni bubi gusumba ubwo kutumva. Ubumuga bwo kutabona ni ubumuga bubi cyane. Guhuma, iyo wamaze guhuma ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kibi cyane. Rero hariho irindi jambo ryitwa ngo guhumana, ryongeyeho ni ukuvuga ko n'ibintu byawe byose bigahumana. N'amafaranga yawe warahumanye wowe ubwawe, ariko n'amafaranga arahumana. Warahumanye n'ibitekerezo birahumana, warahumanye n'umubiri wawe urahumana, warahumanye n'ibyo ukora birahumana, warahumanye n'urugo rwawe birahumana. Ni ikintu kibi cyane kidasanzwe. Guhumana, uyu mugoroba Imana yakuntumyeho imbwira ngo uraza kuva mu buhumane. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Guhumana ni bibi cyane. Hari igihe iyo umuntu avutse, nigeze kubaza umuganga, ndamubaza ngo mbega ikintu kijyanye n'inzoka, izi za mibe zo mu nda, umwana arazivukana? Arambwira ngo ntabwo umwana azivukana, arambwira ngo umwana azandura amaze gukura. Icyubahiro kigarukira Imana. Umwana azandura amaze gukura, nibwo yandura izi amibe zikamuzengereza, zikamubera nabi, zikamumerera nabi, n'izindi nzoka zose zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ko umwana avuka ari sawa, ahubwo akaza kuza guhumana mu nyuma. Mugerageze mukurikirane netiwaka,
ndimo ndabona isa nkaho iri kwiragenda buhoro buhoro. Umwana akaza guhumana, hanyuma Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi Uwiteka ashyirwe hejuru. Nibinashoboka mwongere karite, nimubona byanga dukoreshe iyi network yiwanjye, byose ntacyo bitwaye. Uwiteka iwanjye, okay. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Rero umuntu arashobora guhumana akiri mu nda ya nyina, arashobora no guhumana yamaze kuva mu nda ya nyina. Imbaraga z'Imana ziracyariho, marayika w'Imana arahari kugira ngo ahumanure ubuzima bwawe. Iyo umuntu amaze kuvuka, hari igihe ubana n'abantu ubwabo bakaguhumanya, hari igihe uba mu gace, ako gace ubwako kakaguhumanya, hari igihe ukora akazi, ako kazi ubwako kakaguhumanya, hari igihe uhumanywa n'abarozi, hari igihe uhumanywa n'uwo mubana. Iyo umaze guhumana rero, ubuzima bwawe buragenda bukaba nabi. Iyo umaze guhumana, ubuzima bwawe bukagenda bukaba bubi cyane bwo ku rwego rwo hejuru. Ariko Imana yo mu ijuru ijya imanuka igahumanura ubuzima bw'abantu. Ndi hano muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, manurira ubuzima bwawe. Icyaguhumanije cyose, icyahumanije ubuzima bwawe, ndi hano, ntangiye kumva Imana, ndi hano mu bushobozi bw'Imana kugira ngo uhumanuke mu izina rya Yesu. Mwakire, mwandike muri komanteri, muvuge muti ndahumanuka nanjye. Ube mu wa mbere mu guhumanuka mu izina rya Yesu. Byandike uvuga uti ndahumanuka. Niba hariho guhumana kubikubaho, ni ukutamenya ko wahumanye. Nshuti yanjye, iyo wamaze kumenya indwara urayirata kandi ukaza gukira. Ndashaka kuvugana nawe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yantumye, irambwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye buri buze kuza kuba buri nkurikiye, buri buze kunkurikira kuri YouTube channel. Igihe cy'Imana ni igihe cyo guhumanuka ku buzima bwawe. Ntabwo Imana ishaka ko uyu mwaka urangira ugihumanye. Hari ibyaguhumanije, nubwo hari umugisha tuhanura ku buzima bwawe, ariko uracyahumanye. Uko guhumana ntabwo kukwemera kuba wakakira umugisha. Hari ibintu byaguhumanije, sinzi niba biva mu muryango w'iwanyu, sinzi niba biva mu byo wakoze bibi, sinzi aho bituruka, ariko reka nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yakuntumyeho ibona ko hageze, harageze ko ugomba guhumanuka mu izina rya Yesu. Ibyo ugerageza gukora ntibikunda kubera ko uhumanye, abo ugerageza guhamagara ntibakwitaho kubera ko uhumanye. Urugo rwawe rurahumanye, abana bawe barahumanye, inzira ucamo zirahumanye, ubuzima bwawe burahumanye, ibirenge byawe birahumanye, ibitekerezo byawe birahumanye, amaso yawe arahumye, umutima wawe urahumanye, amaraso yawe arahumanye, amagara yawe arahumanye, ekonomi yawe irahumanye. Ndahangaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, manurira ubuzima bwawe mu izina risumba yandi mazina. Ndatangaza guhumanuka. Nuko birangije, ijambo rirambwira ngo abanyamudugudu cyangwa se abanyagisagara ngo bitegereza Elisa, baramubwira ngo dore uyu mujyi urasa neza, ngo dore aha hantu hameze neza cyane. Bamaze kumwitegereza, nuko birangije, Elisa ngo arababwira ngo mugende munzanire umunyu ngo barawuzana. Afata n'amazi, amaze gufata amazi, nuko ngo aragenda agera ku isoko. Manga lapide korea mire predo saria. Mwaje hano nabatumiye, muje hano kuri rubuga ndamaze kubatumira. Kucyo utatumira undi muntu, tumira inshuti yawe. Hariho abantu nimugoroba baraye batumiye abantu rwose b'inshuti, niriwe nakira abantu. Hari abantu bagiye batumirana rwose avuga ati ngwino tubane mu materaniro. Koresha stati yawe, koresha inshuti yawe, mwohereze iyi link umubwire aze tubane mu materaniro. Ni ukuri ko Imana araza kugushimira. Ibintu Imana igiye gukora uyu mugoroba, va ku murongo utumira abantu 2 cyangwa 3. Va ku murongo utumire inshuti zawe, baze tubane muri izi mbaraga, baze tubane muri aya mavuta. Imana hari abantu igiye guhumanura nawe kandi uraza kubaho. Uwiteka hari igitangaza agiye gukora ku buzima bwawe kandi uraza kuza kucyakira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mine pro azabinevoya rimrabakatayiderero rima pro sakaravine moria. Uwiteka yiteguye kuguhumanura. Uwiteka yiteguye guhumanura ubuzima bwawe. Uwiteka yiteguye kukurengera. Oh haleluya, haleluya.
ndi kumva ukuboko kw'Imana, ndi kumva ineza y'Imana, ndi kumva hari ubutabawe, ndi kumva hari uburengewe n'Imana, ndi kumva ayiwe haleluya haleluya, ndi kumva hari igitangaza ku muntu urushye. Uwiteka ari kumwe natwe, Uwiteka yiteguye kugira neza, yiteguye gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu. Daforoza ngo nahayo, aravuze ngo Mana yo mu ijuru ndagusabye ngo uhumanure. Daforoza nahayo, ugiye kuba uwa mbere mu bagiye guhumanuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Esperance niyo nakunze, niyo yankunze. Amina. Imana ikumpera umugisha Esperance. Uyu mugoroba ni uwawe Esperance, imugoroba ni uwawe. Imana yo mu ijuru yavuganye nanjye igihe nari ndimo ndasengera uyu mwanya. Imana ikuntumo Esperance. Esperance, ndimo ndabona hariho imbuto yavuye muri wowe, hari imbuto yavuye muri wowe, ariko Satani arayifuhira, arayihumanya. Amaze kuyihumanya, ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye yuko uyu mugoroba uri buze guhumanuka. Koma fata ku mutima wawe, buri muntu wese unkurikiye nafate ku mutima we. Mirikiribede do samelevro ya, fata ku mutima wawe wowe unkurikiye, uvuge ngo Mwami Yesu, uyu mugoroba ndahumanuka mu bandi, ndahumanuka, ndaba uwa mbere mu guhumanuka mu izina rya Yesu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Dodiye Nairobi, gira gutya duhana ibiganza. Imana ikumpera umugisha. Uyu mugoroba ni umugoroba wo guhumanuka mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ni umugoroba wo guhumanuka mu izina rya Yesu. Dodiye, ndaza kuza kuguha iminota nk'itatu ugire nawe ubuhanuzi utanga mu izina rya Yesu. Dodiye, ntuve ku murongo, ndashaka kugira ngo mukanya nawe uze guhanura, uze kuba witeguye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashaka kugira ngo ndaguha mikoro wavuga amagambo abiri cyangwa ngahe, mukanya umuriro ugiye kwaka. Ndabategereje, mwagiye gutumira ndabibona, ndagira ngo mutumire vuba mugaruke mwinjire mu mwanya wo guhanura mu izina rya Yesu. Nanezerewe cyane, nagiye kubona mbona abantu bafashe sitati barimo iyi ntuza bayishyize kuri tati, nkabibonaho nkavuga ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibakorera ibikomeye. Ni umugoroba wo guhumanuka. Manike ati beneko alalabine de soya, ugiye guhumanuka mu izina rya Yesu. Amahoro Yesu atanga nta handi wayabona. Amahoro Yesu atanga nta handi wayabona. Ndabategereje munyaruke vuba, muze twinjiye mu mbaraga, muze twinjiye mu mavuta. Muri komantene bishobora wandike uvuga uti uyu mugoroba nanjye ndahumanutse, vuga uti ndahumanuka mu izina rya Yesu, mu izina risumba yandi mazina. Ndimo ndumva mu biganza byanjye umuriro muraka, ndimo ndumva mu biganza byanjye umuriro uri muraka, ndimo ndumva mu biganza byanjye umuriro uri muraka, ndimo ndumva mu buzima, ndimo ndumva mu biganza byanjye umuriro uri muraka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro ugiye kwaka, umuriro ugiye kwaka. Tuzamurira Imana icyubahiro aho uri, niba uri mu nzira ugenda cyangwa se uri mu rugo iwawe, gira gutya uzamurira Imana icyubahiro yo kabyara. Niyo ifite ijambo rya nyuma, niyo ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu ni umugoroba wo guhumanuka. Ndacyabategereje, muze vuba na vuba twinjire mu mwanya wo guhanura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru irashoboye, Imana yo mu ijuru irahambaye kandi iteye ubwoba, ifite imbaraga nyinshi, ifite ubushobozi budasanzwe ku rwego rwo hejuru. Igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Ni igihe cyo guhumanuka, ni igihe cyawe cyo guhumanuka. Haleluya haleluya haleluya. Uwiteka ahabwe icyubahiro, Uwiteka ashyirwe hejuru, Uwiteka abishimirwe. Ndakuramburiye amaboko data we, ndakuramburiye amaboko nyakubahwa, ndakuramburiye amaboko nyiringabo, ndakuramburiye amaboko Jehova Rafa. Nkumirije gutya ngize iyerekwa,
mpumirije gutya ngize iyerekwa, mbonye umuntu watwite inda mu nda yiwe irabura. Hari umuntu watwise inda umaze kwitwita irabura. Ndashaka kugira ngo uze kuduhamagara none ahangaha. Mwuka wera ameshura umuntu wibungenza inda. Iyi nda arayibura, yayitwite arayibura. Uyu muntu aradukurikiye. Uyu muntu wibungenza inda minepe adikaraya yakiriye umwana, yumva ko yakiriye umwana. Uyu mwana aza kuza kumubura. Ndagusabye umpamagare. Nimugoroba hari abampamagaye namaze kuva ku murongo bambwira bati ni twebwe wabwiraga. Ndagusabye umpamagare kuri iyo nimero uri kurabona kuri screen. Yishyiraho iyo nimero kuri screen bayibone. Hari umuntu nkurikiranye yaratwise yibungenza inda, amaze gutwita inda arayibura. Ntabwo azi uko byagenze, ntabwo azi icyabaye, ntabwo azi icyamuhumanije, ariko imbaraga zo mu ijuru, imbaraga zishoboye byose zirahari kugira ngo uyu mugoroba, zirahari kugira ngo aya manywa, zirahari kugira ngo uyu mwanya ziguhumanure mu izina rya Yesu, mu izina risumba ayandi mazina. Nuko ijambo riratubwira ngo Elisa aragenda. Elisa amaze kugenda afata wa munyu n'amazi, ngo aragenda agera aho isoko y'amazi yari iri. Arangije ngo afata wa munyu, amaze gufata wa munyu afata n'amazi, amaze gufata n'amazi ngo aragenda abisuka ku isoko, abisuka ku isoko aho iyo soko y'amazi yavaga. Amaze kuhasuka ayo mazi arimo n'umunyu, nuko ngo aravuga ngo umva uko Uwiteka Imana avuze. Aravuze ngo uhereye aka kanya aya mazi arahumanutse, ngo ayo mazi arahumanuka na bugingo n'ubu. Ndashaka kugira ngo mfatanye nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri muntu wese unkurikiranye nagerageze afata amazi, gerageza ufata amazi wowe unkurikiranye, nyaruka ufata amazi. Umuntu wa mbere uri washe kwandika muri komanteri akandika ngo nayafashe, ubwo n'abandi bose ndahita amenya ko bayafashe. Fata amazi vuba vuba, ufate n'akunyu gakeya uze kuza kunshyirira muri ayo mazi. Ndashaka kugira ngo tuyahumanure mu izina rya Yesu. Iki kintu turaza kuza kugikora, ndashaka kugira ngo tuze kubikora. Ibyo turabikora mu buryo bw'umubiri, ariko mu zindi mbaraga, mu bushobozi budasanzwe. Ndashaka guhumanura ubuzima bwawe, ndashaka guhumanura ibiganza byawe, ndashaka kugira ngo nguhe direction, ndashaka kugira ngo nguhe icyerekezo. Urarushe kandi uraremerewe. Ahari urimo uravuga ngo Imana yanjye iri hehe? Ariko reka nkubwire, nubwo umaze igihe urara udasinziriye, nubwo umaze igihe urara amajoro uremerewe, nubwo umaze igihe urushe ku rwego rwo hejuru, ndagira nkubwire ngo Imana yo mu ijuru irahari kukugirira neza. Imana yo mu ijuru irahari kugutabara. Imana yo mu ijuru irahari guhindura ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru irahari kugira ngo igire ibyihindura, kubera yuko niyihindura ibintu kandi bigahinduka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nta kiyinanira. Niko ubushize twasomye ijambo rivuga ngo ko nta kinanira Imana. Ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Buri buzima bwose urimo, buri mibereho yose urimo, ndagira nkubwire ngo hari Imana igukurikirana 5 kuri 5. Hari Imana igukurikirana 5 kuri 5. Milepe alakono mosarya Rosette ngo nayafashe. Fata nakunyu gakeya ushyire muri ayo mazi gatoya. Fata nakunyu gakeya ushyire muri ayo mazi. Hakagira indwara isigara mu maraso yawe, hakagira indwara isigara mu mubiri wawe, hakagira indwara isigara mu buzima bwawe. Biraba birangiye. Uyu munsi mu guhumanuka kw'indwara, icyaguhumanyije kikagutera indwara, mu kukuvo kiraza gukurwaho n'ayo mazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hariho wambwiye ngo jewe ngo ukimara kubivuga ngo naradashwe. Hari abantu bari buze kudahwa,
hari abantu bari buze kumva imbaraga, hari abantu bari buze kumva ubushobozi, kubera ko ayo mazi turiwe twamaze kuyasengera no kuyahezagira mu izina rya Yesu. Yashyire hafi aho ngaho mbanze mpanure, ndimo ndumva umwuka wo guhanura. Yashyire hafi aho ngaho mbanze mpanure, ndimo ndumva umwuka wo guhanura. Hari ikintu Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana yiteguye guhindura ku mateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yiteguye kuguhumanura. Niba hariho ikintu kibi ni uguhumana, guhumana. Ndagira ngo wikore ku mutima wawe uvuge ngo iyi tariki ni itariki yo guhumanuka. Uvuge ngo iyi tariki ni itariki yo guhumanuka. Tugiye kwinjira mu kanya ko gusenga Imana. Ngiye kugusengera wowe udukurikiye, ngiye kugusengera wowe uduteze amatwi, ngiye kugusengera wowe Imana igutabare, ngiye kugusengera wowe kugira ngo Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya, oh haleluya. Yes, ako kunyu gashyiremo rosette, gashyiremo ako kunyu. Numara kugashyiramo ndinjira mu mwanya wo gutangira guhezagira amazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndinjira mu mwanya wo gutangira gusengera ayo mazi. Ndimo ndabona hareba hatarayafata barimo baranyaruka vana vuba, ndabarindiriye. Ngiye gusengera ayo mazi tuyahumanure mu izina rya Yesu. Ngiye gusengera ayo mazi tuyahumanure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye guhumanura ayo mazi, tugiye guhumanura ayo mazi. Haleluya. Ndimo ndabona bamaze kuyafata. Amen, amen, amen. Nayafashe, mukomeze muyafate vuba na vuba ayo mazi, muyafate vuba na vuba. Twinje mu mwanya wo gusengera duhumanura ayo mazi. Ushyiremo akunyu gakeya, ntushyiremo icyunyu cyinshi ku buryo ushobora kuyanwa. Ushyiremo akunyu gakeya, ntushyiremo icyunyu cyinshi. Nayafashe na kunyu byose nabifashe. Yego yego, bigire vuba na vuba. Ndabona Kalisa nayo abifashe. Kalisa, Imana ikugirire neza. Ndimo ndabona tubigire vuba na vuba, muyafate vuba. Twinje mu mwanya wo gusenga Imana, twinje mu mwanya wo kubohoka, twinje mu mwanya wo kugira ngo habeho kubohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka arashoboye. Mugire vuba na vuba, muyafate ayo mazi. Mugire vuba na vuba, muyafate ayo mazi. Uwiteka yiteguye kuyahumanura. Uwiteka yiteguye guhumanura abantu badukurikiye. Uwiteka yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umwanya wo guhumanuka. Nawe kandi uhumanuke mu bandi. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Uhumanuke nawe mu bandi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twinjiye mu mwanya udasanzwe wo gusenga Imana. Fata kuri ayo mazi, yafate mu kuboko uyazamure hejuru, hanyuma nanjye nyasengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndasengeye aya mazi, imbaraga zikomeye ziyabemo, ubushobozi budasanzwe buri muri aya mazi. Akimara kuyanwa amuhumanure indwara zose. Akimara kuyanwa, indwara iri mu maraso ye, iri mu maguru ye, iri mu magufa, yaba kanseri, indwara y'umunaniro, iyo yose ive ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje. Amina. Imana ikumpera umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ayo mazi nywaho gakeya, andi uraza kuza kuyanywa dushoje. Twinjiye mu mwanya wo guhanura, twinjiye mu mwanya wo gusengera abantu. Ngiye gutangira gusenga. Mumbwirire abantu baze. Ninjiye mu mwanya wo gusenga, ninjiye mu mwanya wo gusenga. Nibigushobokera urampamagara. Mwuka Wera amishuriye umuntu aherutse kurota inzoka yinjira imwinjiramo, inzoka imwinjiramo. Undi yarose inzoka imusohokamo, imwinjiramo. Uyu muntu warose inzoka imwinjiramo, karibu urampamagara ngusengere. Niwe muntu dutangiye gusengana. Niba guhamagara bitagushobokera, urashobora kuba watwandikira kuri WhatsApp
mwuka wera amishuriye umuntu tugiye kubanza guhumanura wagize inzozi urota ubona inzoka ikwinjiramo. Iyi nzoka imaze kukwinjiramo undi yarose inzoka imusohokamo. Ibi byakubayeho mu nzozi. Ndashaka kugira ngo wandike cyangwa se uhamagare. Hari uwambaje ngo bahamagara bate batelefona bate. Uva ku murongo, uva kuri YouTube ugafata telefone ukareba iyo nimero yanjye ya WhatsApp isanzwe, ugahamagara kuri WhatsApp ukoro bisanzwe, hanyuma nkakwitaba. Bigerageze uyu muntu nahamagare vuba na vuba, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga. Ndagira ngo uvuge ngo Mana ubwo ugendera abandi nanjye ntundeke, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu muntu ndimo ndabona atevye, ndimo ndabona atinze, wagize inzozi urota ubona inzoka ikwinjiramo, undi yarose abona inzoka imusohokamo. Ni wowe nshaka kugira ngo manze nsengere wowe nawe. Allo. Shalom pastor. Shalom. Nabonye inzoka, nabonye uruyoka mahero hirya y'ejo ruri kurunca ku mutwe rusa na shokora runini yarunca ku mutwe ruvuye mu mugongo rurengana. Rwari ruvuye mu mugongo wawe? Ruca ku mutwe hejuru rurengana. Iyi nzoka ikintu bari bayitumye, ugerageze mwumvirize neza ko sound imeze neza. Ndashaka kugira ngo ubwire ngo iyi nzoka ikintu bari bayitumye yari yatumye kuneka, yari yatumye gutata amakuru y'ubuzima bwawe. Vuga ngo urakoze kuko unkuriyeho urupfu. Urakoze Mana ko nkuriyeho urupfu. Vuga ngo sinzapfa nzarama. Sinzapfa nzarama. Nari ndimo ndabona mu minsi 24 wari ugiye kuryama ugasinzira ko ukagenderako. Mwitsina rya Yesu urakoze Mana ko mu minsi 24 Imana irambwiye ngo iragutabaye kandi irakurengeye. Amen. Abandi mudukurikiye mureke duhereze Imana icyuho mwene data, Imana iramutabaye imukuriyeho urupfu. Amen. Tukiri muri uyu mwuka arambika ikiganza ku mugongo aho ngaho wabonye isohokera. Malapi adekonemo saribo. Wamaze kubikora? Ndagira ngo abantu mufite mu WhatsApp mutumire abantu babwire ko twinjiye mu mwanya wo gusenga baze dusengane. Reka dungusengere. Abandi mumfashe munyemerere dutunga ibiganza hano kuri kamera dusengere mwene data. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turahagaritse urupfu ku buzima bwe. Iyi nzoka yamusohotsemo yarije gutara amakuru, yamaze gutanga amakuru yuko agomba gupfa. Turabivuguruje mu izina rya Yesu. Turasenze ngo ubushobozi budasanzwe bukora ibikomeye ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turohereje imbaraga z'umuriro, turohereje imbaraga zidasanzwe kugira ngo zikore ibikomeye ku buzima bwe. Tuvuguruje umwuka w'abadayimoni, turakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ntabwo azapfa azarama, kandi imyuka bari bamuhumanije turamuhumanuye mu izina rya Yesu. Ndahumanuye ubuzima bwe, ndahumanuye akazi ke, ndahumanuye amagara ye, ndahumanuye urugo rwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ukuboko kwawe gukomeye gukora igitangaza, habeho kubohoka. Urakoze mwami wanjye, urakoze kumurengeye, urakoze kumurengeye, urakoze kumwongera igihe cyo kubaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyubahiro kikugarukire mwami, ukoze ibikomeye nyiringabo, ukoze ibihambaye Jehova Rafa, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje. Amina, amina. Amen. Vuga ngo sinzapfa nzarama. Sinzapfa nzarama. Ndatabawe kandi urandengeye mwami. Ndatabawe kandi urandengeye mwami. Komera Imana amashyi menshi. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro. Ndimo ndakira abantu. Wowe ufite nimero ya telefone yanjye ya WhatsApp, mpamagara kuri iyo nimero ya WhatsApp hanyuma dusengane. Mwuka wera amishuriye. Ndashaka gusengera abantu bagera mu 8. Abantu bamaze iminsi barimo bararota bari ku gatumba,
barimo barahinga cyangwa se barimo barakora ibindi bintu, bari imirimo barimo barakorera ku gatumba mu cyaro iwa, nubwo wuriye indege, nubwo waba wenda uri mu mujyi, ariko umaze iminsi urimo urarota ubona uri mu cyaro, uri aho ku ivuko, umaze iminsi urimo urabirota. Ndashaka kugira ngo nsengere abo bantu bagera kuri bangahe, hanyuma mbahumanure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urashobora kumpamagara, nimero yanjye WhatsApp urayifite, urantelefona kugira ngo dusengane. Ntabwo mwakize nimero kuri screen kugira ngo abantu bayibone, ishyireho abandi bayibone, hanyuma twinjiye mu mwanya wo gusenga. Uyu mugoroba nawe urahumanuka, uyu mugoroba nawe urahumanuka, uyu mugoroba ntacyo uri bube mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu ijuru hari Imana ishoboye, mu ijuru hari Imana idahinduka, mu ijuru hari Imana itagira igitutu cyo guhinduka. Yo, nawe uragenderewe nawe uragenderewe, Uwiteka arakugendereye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndimo ndabona ijuru ritwibutse, ijuru riratwibutse. We muzamurira Imana icyubahiro, ijuru riratwibutse. Urakoze gushyira iyo nimero. Ijuru numvishe Imana ivuga ngo ijuru, numvishije Imana ivuga ngo iratwibutse kandi iraturengeye. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umuntu wese udukurikiranye uri kuratwumviriza, mu ijuru hari Imana igiye kubohora abantu. Vuga ngo nanjye uyu mugoroba ndahumanuka, vuga ngo uyu mwanya nanjye ni isaha yanjye yo guhumanuka. Abantu munyandikira kuri WhatsApp ntabwo nyisoma, kereka umpamagaye kuri WhatsApp, mani ape adekorebro na diserebroya, cyangwa se ukandika muri commentaire ya YouTube. Ibyo byo birashoboka. Ndabona ukuboko kw'Imana. Umuntu umaze igihe arota ari mu rugo, ari iwabo, aho avuka mu cyaro, aho avuka ku ivuko, niwe nshaka gusengera. Urashobora guhamagara kuri telefone, hanyuma nkakwakira nkagusengera. Ni umugoroba wo guhumanuka, sinitaye ku byaguhumanije, sinitaye ku mbaraga bifite. Uwiteka afite imbaraga gusumba ibyo byose, Uwiteka afite ubushobozi gusumba ibyo byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shalom, shalom. Gabanya televiziyo yawe. Oh la la. Umuntu uri buduhamagare abanze ujye ubanza ugabanye televiziyo. Uduhamagara muri televiziyo harimo volume nyinshi, birasa nkaho bivuga nabi. Uwiteka akumpera umugisha kandi Uwiteka akugirire neza. Ni umwanya wo guhumanuka, ubuzima bwawe bugahumanuka. Mu kanya tugiye guhumanura ibyawe, mu kanya tugiye guhumanura abana bawe, mu kanya tugiye guhumanura urugo rwawe, tugiye guhumanura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Umuntu umpamagara, numpamagare televiziyo irimo iravuga cyane, umpamagara televiziyo ivuga cyane, hazamo amaefe, hazamo amaefe. Yego 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 yego. Shalom, shalom. Shalom. Warose gute? Byagenze gute? Tubwire uko byagenze. Nanjye muri indwi ari ndoto narose mbona ndi kumwe n'abantu benda zunguruka ahantu bariko baranyereka amazunguye inzu niya naka, ngize inzu niya naka, ariko izo nzu nkabona zitarahera, nkabona ariko ni mu buyira buca mu ipori. Mu ipori ni ukuvuga he? Mu ipori ni he? Mu ishyamba. Okay. Nabona abantu nahora mbona mu nkambi nibo bariko barambwira ngo iyi ni inzu ya naka, nkatangara ngo iyi nzu ni ya naka. Nkabona abandi nciye ko bambaza ngo ewe ngo ujya ngo ni mama wawe ari hajya, mvuga ni mama wanje, ngo yo ngo murasa na mama wawe. Ndatwenga ariko sinabonye y'indoto zarangiriye, naciye mvyuka. Hariho imbaraga, hariho imyuka mibi ishaka kugira ngo ikubuze amahoro aho ngaho uri. Kandi ntabwo ari ubwa mbere nama ndota ndiko ndasubira iyo navuye, ndakunda no kurota mbona ndi mu nzu nahoze mbamo nkiri inkumi, ndi kurondera impuzu nahora nambara nkiri inkumi, ndazirondera ngo nje ku rushengero ndazibura. Yani birakunda kumba ko kwera. Ni impwemu mbi ishaka kugira ngo ikugumize mu mubabaro. Itsindwe mu izina rya Yesu. Rambika ikiganza ku mutima we ngusengere. Sawa, murakoze. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ishobora byose kandi Imana ikomeye,
Mana ihambaye, Mana ifite ubushobozi n'ububasha, nkubise hasi imbaraga z'abadayimoni, ndatesha agaciro buri kintu cyose, iyi mbaraga ishaka kumubuza umunezero we, ishaka kumusubiza inyuma, nitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo asubirane ubushobozi mwami, ndagira ngo asubirane umunezero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kumutabaye kandi umurengeye, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Amen, amen, amen. Akira kwidegembya mu izina rya Yesu. Ego kandi nashaka musengere, maranye iminsi inkorora intera gusarara, ndakorora ariko nta na kimwe kiva mu muhogo, nuko dogiteri naragiye arampa ibidonge ndamira ariko yarase gukira. Ko naragerageje ndanywa tangawizi n'indimu ariko byaranse, nashaka nayo mu nsengero. Rambika ikiganza, hari amazi wafashe? Ego yamwe yari mu munyu. Ayo mazi uze kuza kuyanywa mu minsi 3 uraba wamaze gukira, uzashima Imana. Amen. Sawa sawa sawa. Imana ibampera umugisha mwinshi kandi Imana ibagiriye neza, Imana ibakorera ibikomeye, Imana ibahumanure mu izina rya Yesu. Ni umugoroba wo kugira ngo uhumanuke, ni umugoroba wo kugira ngo uhumanuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yo mu ijuru irashoboye kandi Imana yo mu ijuru irahambaye. Ndashaka kugira ngo nsengere abantu bafite urugendo uyu mwaka utararangira. Umuntu ufite urugendo uyu mwaka utararangira, umwuka wera amishuri udukurikiranye, ndagira ngo adutelefone tuvugane. Umuntu ufite urugendo uyu mwaka utararangira. Shalom, shalom. Ntago arimo aranyumva uyu muntu. Nakubwiye ko numpamagara televiziyo uba wakuyemo volume. Hariho abantu bagira ngo ntago badukurikiye neza kandi Imana ibaha umugisha. Umuntu udukurikiranye ufite gahunda y'urugendo, uru rugendo ndimo ndabona ruzaba ari urugendo rurerure cyane. Uru rugendo ndimo ndabona ruzaba ari urugendo rutazamara isaha imwe cyangwa se amasaha 2. Wowe udukurikiye umpamagare, hari message Imana irimo irakumpera. Shalom, shalom. Shalom, Imana. Shalom, shalom. Bimeze bite? Bashima, nanjye nagomba mvuge ko nanjye namba ndagize indoto, mbona ndi ku gatumba mvuka ko, mbona nyine ndiko ndazungurukana n'abantu baho. Sinzi icyo bivako. Ntabwo uzi icyo bivako? Ntabwo nzi icyo bivako. Olami adebo atarimere vorekro ya mosarabo. Imana irambwiye ngo utegure amasengesho y'iminsi 3 uzajya ufungura ku mugoroba. Imana ikwicira umurozi warugiye sinzi warugiye yaragiye kuguteza igitero cy'umugongo kidasanzwe. Hari umugongo warugiye kukubabaza ukakubera umugongo. Imana irambwiye ngo utegure amasengesho y'iminsi 3 kuko hari umurozi wiruka ku buzima bwawe, hari umurozi ukuzengereza kandi uyu murozi ari ku gatumba, ari aho wabaga ukiri umwana mu cyaro. Hari imbaraga zigukurura zishaka kugusubiza inyuma, ariko Imana irakurengeye kandi iragutabaye. Imana ikugiriye neza kandi irakurengeye. Imana ikomeze ibampera umugisha, Imana ikomeze yiyerekane. Twinjiye mu mwanya wo gusenga, twinjiye mu mwanya wo kugira ngo tugire dusengane. Hariho abarimo barampamagara bagasanga ndimo ndayivugiraho, bashobora kuza kongera kumpamagara ndimo ndayivugiraho kuyitaba byagorana. Uwiteka akugirire neza. Uyu muntu ufite urugendo, uru rugendo ni urugendo rurerure, ndashaka kugira ngo nze kuza gusengana nawe. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Byakugendekeye bite wowe? Je nashaka musenge ndafise urugendo muri December. Urugendo uzaba ugiye hehe? I Burundi. Imana yanze ko ushingura. Imana ikuyeho ikintu cyo gushingura.
nabonaga hariho umuntu satani yasabye hafi yawe Imana igikuyeho. Amen. Kandi Imana ikurinze kuzahumanira muri Afurika, ikurinze kuzahumanira i Burundi. Dore ko uru rugendo wari umaze kurutegura nk'inshuro zigera muri 2 zirenga 2 rugenda rupfa, ariko rukaba rwamaze kwemera. Ndakubeshyera? Oya, ntabwo nari bwategure, niho nari nkirutegura. Ndimo ndavuga, ntabwo mvuze ko ari inshuro ya 2 uza muri Afurika. Ego. Imana rero ihagararanye nawe kandi kurinze kuzahumanira muri Afurika. Amen. Imana iragutabaye, ikurinze gushingura, ikurinze gukorwa n'isoni. Amen. Imana ikugire neza. Munansengere, ndagwaye. Uragwaye? Arya amazi wayafashe? Oya, sindayafata. Okay. Rambika ikiganza ku mutima wawe ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndamusengera imbaraga zawe zikomeye zikora igitangaza ku buzima bwe. Aka kanya akire abe muzima, ntiyongere kurwara. Urakoze kumubohoye kandi umutabaye arahumanutse mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi kandi Imana ikugirire neza. Imana ikomeze yiyerekane ku buzima bwawe. Ndashaka kugira ngo dusengere umuntu ufite urubanza rwo kuburana. Ni urubanza rwo kuburana. Mbonye ahagaze imbere yanjye, mbona ahagaze imbere yanjye yiteguye kuburana. Sinzi icyo ushaka kuburana. Ndashaka kugira ngo usengere kugira ngo Imana yo mu ijuru igutabare kandi ikurengere, kuko niyo igiburana kandi ikanesha. Ifite abavoka bari ku rwego rwo hejuru. Imana ifite abantu badasanzwe, kandi iyo yinjiye mu kuburana nta muntu ujya uyitsinda. Uwitwaga Yosefu ari mu gihugu cy'amahanga, yahuye n'ikibazo ngo yisanga ari muri gereza, ariko Imana iramuburanira arasohoka. Nawe Imana yiteguye kukuburanira kugira ngo usohoke muri icyo kibazo urimo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu muntu ufite ikibazo cyo kuburana, urashobora kuba wampamagara. Hari mu ikote, niba ari mu ikote bagutumiyeho, urashobora kuba wampamagara kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusengana Imana. Niyo ibishoboye, niyo ishoboye kukuburanira kandi ikakuneshereza. Haleluya. Nimero yanjye ya telefone dore ngiyo murayibona kuri screen, urayibona dore ngiyo aho ngaho. Urashobora kuba wampamagara kugira ngo dusengane Imana, kuko Imana yiteguye kugukiza. Imana yiteguye kukubohora ndetse no kukugirira neza. Ni ikiganiro isengesho ry'umunsi. Niyo mpamvu ngiye gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari undi muntu mbonye ufite appointment, afite gahunda y'akazi, afite rendezvous bamutumyeho yo kujya gukora ikintu kimeze nka examen y'akazi. Ndaguhesheje akazi mu izina rya Yesu. Ndaguhesheje ako kazi mu izina rya Yesu. Wari ugakeneye cyane ku rwego rwo hejuru. Ndaguhesheje akazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko umaze guhumanuka, nta kintu na kimwe kidashobora gukunda. Kuko umaze guhumanuka, nta bariyeri ikiri imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko Uwiteka ari we Mana yacu. Uwiteka niwe Mana ushoboye byose. Uwiteka niwe utananirwa kandi utajya usubizwa inyuma. Reka tuzamurire Imana icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Ndabona ukuboko kw'Imana. Ndabona marayika w'Imana aho hafi yawe, aho wicaye. Ndabona marayika w'Imana. Wowe udukurikirana uryamye, akira marayika w'Imana. Isaha yo guhumanuka iratangiye. Wowe uhicaye, gerageza uhaguruke nibigushobokera. Wowe uri mu modoka, gerageza uhagareho gatoya. Wowe wowe uryamye, gerageza weguke gatoya. Ndabona isaha yo kuhumanuka igeze.
ndabona isaha yo guhumanuka igeze. Hari abagiye kumva imbaraga, hari abagiye kumva ibintu bimeze nk'imyuka bibavamo, hari abantu bagiye kumva ibintu byigoronzora mu nda, hari abantu bagiye kumva umubiri utangiye kwakira ibintu bimeze nk'ubukonje. Ndimo ndumva isaha yo guhumanuka igeze mu izina rya Yesu. Ijambo rirambwira ngo iyo amazi yibirinduraga ngo marayika niwe wabaga uyabirinduye, ngo umuntu wabashaka kugwamo aribwo bwa mbere ngo yahitaga akira indwara yabaga afite iyo ariyo yose. Ndimo ndabona marayika w'Imana hafi yawe, ndabona marayika w'Imana hafi yawe. Igihe cyo guhumanuka kirageze. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ishobora byose kandi Imana ihambaye, Mana ifite ubushobozi n'ububasha kuboneka n'ibitaboneka, ndahanganda umwanzi wa Satani n'imirimo ye yose. Ndahumanuye ubuzima bw'uyu mwene data, wowe udukurikiranye, ibyaguhumanije ukaguma mu bushomeri birakurekuye mu izina rya Yesu. Ibyaguhumanije ukagumira ubabaye mu mubiri wose, ndaguhumanuye mu izina rya Yesu. Ibyahumanije abana bawe, ibyahumanije aho uryama, ndahumanuye ahantu uryama, ndahumanuye inzu ubamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndatangaza guhumanuka, humanuka mu izina rya Yesu. Ndahumanuye konte yawe, ndahumanuye amagara yawe, ndahumanuye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Hakira guhumanuka, izo ndoto zawe zihumanuke, ubuzima bwawe buhumanuke mu izina rya Yesu. Icyo kiri mu bitugu byawe nikivemo gifata umuriro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ako gahinda ufite akira guhumanuka, umubabaro ufite akira guhumanuka. Ndabizi wari usuzuguwe, urasuzuguwe n'uwo mubana, nta gaciro kiguha, nta gaciro kiguha. Akira guhumanuka ku rugo rwawe mu izina rya Yesu. Dore urugendo rwawe rurahumanutse, dore inzira wacagamo zirahumanutse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari abaguteza iminsi kubera ko babonaga ko uhumanye, ariko urahumanutse. Akira imbaraga z'umuriro, akira imbaraga zishoboye. Monipo adiknevroya biribrekato sabine vororobriya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira guhumanuka, akira guhumanuka mu izina risumba yandi mazina. Imbaraga z'Imana zirakomeye, imbaraga z'Imana zirahambaye, ubushobozi budasanzwe bukubayeho, urahumanutse kuva aka kanya mu izina rya Yesu. Amina. Vuga ngo amina, vuga ngo amina. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ijambo ryatubwiye ngo Elisa yagiye ku isoko y'amazi. Ndagira ngo icyo kibazo kikumereye nabi, aho gituruka, aho cyahereye niho hantu Imana ihereye. Imana igiye ku isoko y'iyo ndwara, Imana yigereye ku murozi wakurogaga, Imana yigereye aho hantu hava ako gahinda n'uwo mubabaro umaze igihe ufite. Imana irahageze kandi iragutabaye mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'Imana, reka ngusengere kugira ngo Uwiteka akurengere kandi akubohore. Mana, ndagushimiye kuri Imana, ndagushimiye kubw'umugaragu wawe. Mugire neza kandi uramutabaye, uramurengeye nyiri cyubahiro, urengeye ubuzima bwe, uhinduye amateka ye. Urakoze Mwami, urakoze nyiri cyubahiro, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kuko umukijije kandi umutabaye. Ni mu izina rya Yesu, amina. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Mwari kumwe nanjye Prophet Mukiristu Richard. Iki cyari ikiganiro isengesho ry'umunsi. Turabandanije ku munsi w'ejo. Natangaye cyane, hariho abantu barimo baratera inkunga iki kiganiro, hariho abantu barimo baradufasha bashyigikira uyu murimo. Ni ukuri kw'Imana nawe Imana igushyigikire. Ngiye gusengera abantu barimo barakora iki gikorwa, barimo baritanga bagashyigikira uyu murimo twatanguye. Nshuti yanjye, aha mu gihugu cya Uganda ubuzima ntabwo bworo. Ikintu cyitwa amamemu busy kiragoye, kirazimbye cyane ku rwego rwo hejuru. Hariho abantu rero kugira ngo nk'ubu tukibageze iki kiganiro biba byasabye imbaraga nyinshi. Nshuti yanjye rero, wowe wumva ukeneye gukomeza cyangwa se wowe wumva ko nawe watera inkunga uyu murimo,
erega n'ahandi wawe utera inkunga. Urashobora gutera inkunga ibitaro igihe warwaje umwana, washobora gutera inkunga ibitaro. Urashobora gutera inkunga abapolisi mu muhanda utwaye imodoka ugasanga barakwandikiye. Urashobora gutera inkunga n'abandi utabishaka, nyamara umurimo w'Imana wanze kuwutera inkunga ubishaka. Wowe rero wumva ushobora kuba watera inkunga uyu murimo, urashobora kuba wakoresha World Limit, urashobora kuba iyo nimero urayibona aho ngaho, urashobora kuba wakoresha Momo, urashobora kuba wakoresha Western Union, urashobora kuba wakoresha MoneyGram, uko wabigenza kose ugashyigikira uyu murimo. Nanjye nagusabira umugisha, nakoreka nsabira umugisha abantu bumva bakozwe ku mutima, bumva ko bawushyigikira kugira ngo ujye ukomeza ubandanye, ujye ukomeze gucaho. Ejo dufite n'umutumire hano muri studio, bizaba ari ibintu bidasanzwe. Imana izaba irimo irakora ibikomeye. Wewe wumva ko ushobora gukomeza gushyigikira umurimo, reka ngusabire umugisha. Mana ishobora byose yumvaga bitamureba, ariko akozweho yumvisha ko agiye gushyigikira umurimo. Ndamusabiye umugisha, umugirire neza. Ndabizi ko uyu murimo utazareka gukomeza, utazabura gukomeza. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo uyubigizemo uruhara, umuhe umugisha mu izina rya Yesu. Umugire neza kandi umukorere ibikomeye, icyo kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kuba uri mu Rwanda wakoresha mobile money nyarwanda, turayifite. Ushobora kuba uri Burundi wakoresha Nimi Cash cyangwa se Eco Cash, turayifite. Waba uri hano mu Uganda ugakoresha mobile money ntacyo bitwaye, cyangwa se n'ahandi waba uri hose. Imana iguha umugisha. Naho ku munsi w'ejo, ndabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye Prophet Mukiristu Richard. Ikiganiro cya woguhumanuka, uhumanuke kandi ntagire icyongera kuguhumanya. Iyi Imana ihumanuye umuntu ntawongera kumuhumanya. Ndabakunda cyane. Naho ku munsi w'ejo, shalom shalom shalom. I love you so much.